August ni sang ni som ni kan ni atang hian I-Day football tournament om dona chumi tan chuan club sang te in pu chana akal thui to em fitness sport thato khop ha tumina ko hian in team sang te ground anom letalai le he kun chan semin ti hian training kalpui me gani tuna hian project FC team te an home gani ya tuna chak deu da tran kan hmu dikha project team thonia second division le first division team in chena second division team te po hian chemi lawa dian first division alu thei turin aron tang don mi bo he tuna kan hmu mek hi KFC ania team sang in pu chana kal morong mek ani KFC te kan hmu mek a tuna hian dia kon team te ta hian ani property sen lo me gani dia kon team ke ta na pia hin team jaman lom le kan tilang le reng la FC te training lo to pui me gani ko ai dei tournament hi bunum don khop mai team te nei bo chana the me ma he hian in tuna ko reng la FC te game training hello to never dia tuna project FC first division team le second division team te in practice dona nia project FC hi mana tong ten halang na asa athai mem thina tuna point veng tam tak team thatak tak anon om dona chuti rol ton project FC point tha da haulovin mana tan changa in kan lom dong ani ai bia ko project FC a khel ron tlat mai ani boy friends club kan now member khania atha dia chu kan la mudon chawni ela hian Silent FC anoma coach arle ro khela sara ho ni ko hi ai de tournament khel turen ni bocha ania ho bocha ne thai me mani Silent FC de training kan bele don ne ade in coachana kalme ga chiti role in 442 football academy training depo kalmo ko boga dian in tuna training kan jole 442 football academy chuan dian in ade tournament ka jo senior team hote ground an pam man do bele ni tuna khel kan mu me ki project FC first division le second division team ten di pala pangi first division team dia di pala ulang pangi second division team ni Benga FC te sir na ba exercise line ni po outland goal chanchara ground na khat chakhop mai dian in hun in chansema
running trika exercise la pheme ki KFC player teni ma Silent FC kan hule le thunga tugin chu team from ground na mu tur no ma limom kia nuam khop mai ground song te te ninga local ne kani tuna kan hote hi Silent FC ten ni chu kan tama lap impol no menga thianing khel te ka kan tin le jong joka te chuan he da KFC player running trick an exercise tilang le lo hang let's go freedom Silent FC Yan Silent FC player Timoya ai liam bangin ni chu lo chol ria chuan heta 442 football academy player ten lo bong ani tu ke chu ground na anin pol sop thakot menu am ani ko he fit don he ya ekti mai ha dia ko na khel don ni ote 442 football academy player te training zwa lo ni follow kan ni ko ai de khel tu ten lo ani team akal rol man lo te pon extra la kan thul chong lo hey dia kono FC khel tur te po an plan lo me tuna hian KFC te check an ron job hi vele me kani sarun lan ho thea KFC player te ban le khom me he tila hian veng la FC player te po running track an du to kan tlan to nuan ha ne nuwa stretching ten ti nuwa an lo lo mol ho lo me he all passing receiving and lozira po jana thakop mai ani ko he du tong mai hello running trick du ha ne exercise and lag zo to nuwa stretching ten ti nuwa yan ball ko chun zom le le passing receiving lozira he ka tam piang kha ni tingi khela moi moi me maya ai tak tak bol pe sin zong player an tha team nei hi player tha le la anom to me tu bang tu nai du tournament hi jana bangin anom don tigerin hi player transfer news nei nom deu te KDFA Facebook page te Instagram ag te share tu mo tu rom renga khata kan share ho te ka atakin hei kan ba mo ground nam panga ang ha le long to khop mai ai de to men KFC player ko running track an plan cloud mai fitness mai ko mai team mai hian ti zong kha tu ina kan thio thei chu nia ni danga an cover le thing kan tum don nia ni ba in lo thir sa ka ban kan lo me